Pemirsa ring tanggal Plekutus Mei warsa kali likur kasus COVID-19 kauningin tedun yening sayhang sarang rahina sedurung nyane inge punika dasaan diri. Asa punika taler, pasien kenak taler kauningin tedun sayhang ring arahina sedurung nyane kantos ulu likur diri, gelangkungin wilangan kasus anyar. Lianan punika sampun 16 rahina Bali nenten nguningayang kewentanan pasien padem. Anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, pewawahan kasus ngelimbak dah sediri, dadosnya ne kumulatif kasus COVID-19 Bali, langkungan 1 seketalian diri. Selami kutus rahina, Kabupaten Badung dados Kabupaten Pini Ake, tani nguningayang kasus harian inggi punika 6 diri. Raris gianyar wentan kali diri, Denpasar miwa Buleleng suang-suang wanta adiri. Kauningin lelima kabupaten sane nenten nguningayang pewawahan kasus luwiri Tabanan, Jembrane, Bangli, Klungkung miwah Karangasem. Pasien kenak wenten roras diri, Pini Ake rau saking Denpasar, antuk pitung diri. Selanturnya nih gianyar 3 diri, miwah Badung kali diri. Kewentenan 6 kabupaten sane nenten nguningayang pewawahan pasien kenak, inggih punika Karangasem, Jembrane, Tabanan, Klungkung, Bangli saha Buleleng. Dadosnya nih kumulatif pasien padem munggu ring petang talian diri. Indi kasus aktif, kantun 1 siedase 3 diri. Dia Dewi Balipos nguningayang.